أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan At-Tafsirul Muyassar degan shu tafsirning o'zidan darsimiz davom qilgan bo'lib, Maida surasi 91 oyat kelib to'xtab qolganmiz. Shu yerning o'zidan darsimizni davomlashtirishga tirishamiz inshaalloh. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروه، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما تعموا فيما تعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، ليعلم الله من يخافه ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة طعام مسكين أو كفارة طعام مس أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'nin kısaca Uygur tercümesi.
Şeytan arak, qimar orqali oranglarda dushmanlik, adovat tug'dirmoqchi. Sizlarni namozdan va Allohni yod etishdan to'smoqchi bo'ladi. Sizlar endi aroqdan, qimordan yonmamsizlar. Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Ularga muxolifatchilik qilishdan hazar qilinglar. Agar itoat qilishdan bosh tortsanglar, bilinglarki, Rasulümüzün məsuliyyəti faqat uçuq təbliğ qilishdir. İman etqan və yaxşı əməllərini qılğan kişilər haram qılınğan nərsələrini yesə, içsə heç günah bolmaydı. Qaçanki ular haram nərsələrdən saqlansa, imanı da və yaxşı əməllərdə izchil bolsa, andın haram qılınğan nərsələrdən yana saqlansa və haram dəb etiqad qılsa, andın haram qılınğan nərsələrdən davamlıq saqlansa və yaxşı işlərini qılsa, Allah yaxşı iş qılğıçlarını dost tutudu. Ey müminlər! Körmey durup Allah'tan korkuduğanlarını biliş üçün qulunla və neyzanla bilen uğunudurgan bir az u bilen Allah sizlerini çokum sınaydı. Kim ki bunundan kin haddidan assa, yani ihramda turup o oğlusa, o qiynug'uchi azapqa duchor bo'ladi. Ey mu'minlar, sizlar o'g'lagan hayvonlarni ihromda yoki haramda turib o'ltirmanglar. Sizlardan kimki uni qasddan o'ldirdigan ishning vabolini tetish uchun uning jazosi ikki odil kishining baholishi bo'yicha heliqi o'ldirilgan o'g'ga o'xshash uy hayvonlardan birini Kabe'ye elib berib qurbonlik qilishdir. Yoki kapparat berish yuzasidan miskinlarga osh berishdir. Yoki har miskinga beradigan oshning barobariga bir kun ro'za tutishdir. Ötkenki günahını yani bu ayet düştün burun ihramda turup o öldürgen bolsanlar bunu Allah apu kıldı. Kim ki kaytı günah ötkezse yani kaytıdan o öldürse Allah onu cezalaydı. Allah galiptir. Asilik kılgıçlarını cezalıgıçıdır. Hoş. İnnemâ yuridu şeytan أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر إنما يريد الشيطان بتزيين الآثام لكم أن يلقي بينكم ما يوجد العداوة والبغضاء بسبب شرب الخمر واللعب الميسر ويصرفكم عن ذكر الله وعن الصلاة بغياب العقل في شرب الخمر والاشتغال باللهو في لعب الميسر فانتهوا عن ذلك. Cezmen şeytan sizler üçün günahlarını çıralık görsüşlen sizler ara düşmellik öçek iş peyda kılgan nersini taşlaydı. Şunu taşlaşkı urnudu. Ve şu düşmellik, öçümellik peyda kılışın için maksat kılıdı. Sizlerninki nemi sebeplik? Arak sebeplik, kımar oyna sebeplik. Ve sizlerini Allah'ın zikirdin ve namazdın ço başka tarafı burvatıdı. Arak sebeplik, aklını yok kılışlan. Qimar o'ynash sabablik bu oyun tamashaga mashg'ul bo'lish sabab bilan sizlarni Allohning zikridan va namozdan boshqa tarafga buryotidi. Uningdan darhol qo'l yig'inglar. Uningdan cheklaninglar. وامتثلوا أيها المسلمون طاعة الله وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما تفعلون وتتركون واتقوا الله وراقبوه في ذلك فإن أعرضتم عن الامتثال فعملتم ما نهيتم عنه
فاعلموا أنما على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين. Ey Müslümanlar! Allah'ın taatiga, Allah'ın peygamberinin taatiga maslashinglar. Aleyhissalatu vesselam. Sizlar qilmoqchi bo'lganning va tashlamoqchi bo'lgan narsaning har qandig'ida Allohdan qo'rqinglar. Allohni kuzatib turinglar. Shu sharkitinglarda. Agar sizlar bu Allah'ın peygamberge bunun davetiga chaqirga moslashishdan yuz yursanglar, anыңdan eningdan cheklangan narsani davomli qilsanglar, bilinglarki cho'qim bizning payg'ambar Muhammad alayhissalatu vassalamning vazifasi oshkora ochiq haqni yetkazibdir. Vazifasi shu. ليس على المؤمنين الذين شربوا الخمر قبل تحريمها إثم في ذلك إذا تركوها واتقوا سخط الله وآمنوا به وقدموا الأعمال الصالحة التي تدل على إيمانهم ورغبتهم في رضوان الله تعالى عنهم، ثم ازدادوا بذلك مراقبة لله عز وجل وإيمانا به حتى أصبحوا من يقينهم يعبدونه وكأنهم يرونه، وإن الله تعالى يحب الذين بلغوا درجة الإحسان حتى أصبح إيمانهم بالغيب كالمشاهدة. ليس على المؤمنين الذين شربوا الخمر قبل تحريمها. Arak haram kılınıştın burun. Arakını içip kalgan müminlağa o vakti günah yok. Kaçan ola o müminla arakını terk etse ve Allah'ın gazbını korksa, Allah'a iman keltiyse, yaxshilarni qilsa, ki bu yaxshi ish ularning haqiqiy ravshdagi iymonni ko'rsatib turadigan, uqtiradigan yaxshilarni qilsa va ularningki Allohning rozilik qilgan, ularningki va rig'batin fi ridvanillahi taala anhum va ularning Allohning rozilik qilgan rig'batini, qiziqishni ko'rsatib turadigan, uqtirib turadigan yaxshi amallarni qilgan bo'lsa, anından keyin ular yaxshi amallar bilan yaxshi amallarni yoki taxima ko'plab qilsa, Allah azza va jalla kuzatganlik jihatidan va Alloh iymon keltirgan jihatdan, hattoki ular o müminler öz ishonchisining natijasidan, öz ishonchisining jihatidan Allah'a ibadet kıladigan darajaga yetsa, xuddi ular Allah'ni ko'rgandek darajada, ko'rgandek holda shundoq ibadet qilgan darajaga yetsa, va chuqum Alloh subhanahu va taolo bular uchuncha hech qanday gunoh bo'lmaydi. Chunki bu aroq tahrim qilishdan burun, harom qilishdan burun ichib qolganlar bular. Chuqum Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi, ihson darajasiga yetgan bundaq kishilarni yaxshi ko'radi. Hatto ularningki g'ayb bo'lgan iymoni xuddi yuzma-yuz ko'zdan ko'ngil bo'lgan narsaga iymon etganga o'xshash bo'lgan, mushu xuddi g'ayb bo'lgan iymoni oshkor ko'ringan narsaga iymon keltirgandek mushu darajaga yetadigan bu ihson darajasiga yetganlarni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rdi deydi. Ya eyyuhellazina saddaqullaha ve rasulahu ve amilu bi şer'ih liyabluwannakumullahu bi şey'in min saydil barri yaqtaribu minkum ala gayril mu'tadi haythu tastati'una akhza sigarihi bi gayri silahin ve akhza kibarihi bis silahi
ليعلم الله علما ظاهرا للخلق الذين يخافون ربهم بالغيب ليقينهم بكمال علمه ليقينهم بكمال علمه بهم وذلك بإمساكهم عن الصيد وهم محرمون فمن تجاوز حده بعد هذا البيان فأقدم على الصيد وهو محرم فإنه يستحق العذاب الشديد. Ey Allah'a, Allah'ın Resulü tasdik qalla ve Allah'ın şeriatiga layık amal qilla. Sizlarni Allah subhanahu wa taolo qurg'oqning o'g'illaridan bir narsani sinab bakmakçı. Yaktaribu minkum ala gayril mu'tadi. Ki sizlarga şu odatdan tashqari bo'lgan yaqin bo'ladi bu qurg'oq o'g'illari sizlarga odatdan tashqari holda. Sizlar o'ninki o qurg'oq o'g'illarininki kichiklarini qurolsiz yana uni o'qya mundaqaligi nima qurol yaroqsiz kichiklarini qo'linglar bilan balkim tuta olasizlar. Onun çoğunlarını qurol yaroq bilan tuta olasizlar. Mushundaq bir narsalar bilan chu qurg'oqninki ovlarini ovlashdan iborat bir narsalar bilan chu bu ov hayvonlarini ovlamdi olmamdi deyishlan Alloh subhanahu va taolo sizlarni sinaydi deydi. Nima uchun? Tainki bilgay Alloh subhanahu va taolo haqiqiy ilmi zahiri tariqada bilgay bir nimani bir maxluqotlarniki öz Parvardigaridan g'ayb bilan bo'lgan Parvardigaridan qo'rqamdu qo'rqmamdu degan mushlarniki qo'rqishini bilsin uchun ular jazmqonlikning jahdidan o'ziniki u Allohninki ilmininki ashulaga ash mu'minlarga bo'lgan Allah'ın ilminin kamil ekenligini cezmikkallık için cezmikkallıkına cahdedin ya ki Allah subhanahu wa ta'ala başkalarına namayanlık kılış için başkalarına çok körüş için bildiriş için ilmiz Allah subhanahu wa ta'ala çok müşün bir bilişli maksat kılıyordu o deydi. Aşu ulardınki tutuşulen ve zâlike bi imsâkim anis saydi. Aşu ulardın çok özürün tutuverişlen, oğudun tutuverişlen. Aşındak aş sınaş, ularınki özürün tutuverişlen, o oğulaştın. Ula olsa tık ihram bitti. Kimi ki o Allah'ın had hudududun, muşu Allah subhanahu teala muşu bayanat kandinken, muşu ne ahvallarını cakalıgandinken Allah'ın had hudududun eşip kesse, yeni o adam kayta oğa kadem koysa, o adam olsa mührimken, çokum bu naiti kattık azapçı layık oludu deydi. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تقتلوا صيد البر وأنتم محرمون بحج أو عمرة أو كنتم داخل الحرم ومن قتل أي نوع من صيد البر متعمدا فجزاء ذلك أن يذبح مثل ذلك الصيد من بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم بعد أن يقدره اثنان عدلان وأن يهديه لفقراء الحرم أو أن يشتري بقيمة مثله طعاما يهديه لفقراء الحرم لكل مسكين نصف ساع أو يصوم بدلا من ذلك يوما على أن كل نصف ساع من ذلك الطعام فرض الله عليه هذا الجزاء ليلقى بإيجاب الجزاء المذكور عاقبة فعله والذين وقعوا في ذلك من ذلك في شيء من ذلك قبل التحريم فإن الله قد عفى عنهم ومن عاد إلى المخالفة متعمدا بعد التحريم فإنه معرض لانتقام الله منه
Vallahu Teala azizun kaviyyun mani'un fi sultanih. Ve min izzetihi ennehu yentekimu mimmen asahu izâ arad. La yemna'uhu min zâlike mani'un. Ey Allah'a, Allah'ın Resulü'ne tasdik kılganlar, Allah'ın şeriatine emel kılganlar, sizler kurgak hayvanlarını oğlumanglar. Kurgak hayvanlarını bunu öldürmanglar. Sizler hec yoki ihramda, hec yoki ömürde ihram bağlagan halatda kurgak hayvanlarını öldürmanglar. Yani oğlumanglar. Demekçi bunun deniz hayvanlarını ihram halatda olsa belek, onun başka onun okşaşlarını olsun bolodu degan çıktı da. Yoki sizler Həcə ömrünün bunu ihramdan çıxışlanıyor ama harem içi dikensizler. O aletdə bu qurğaq hayvanatlarını ço oğlamanlar. Kimi ki bu qurğaq hayvanlarının birden qaysı bir türünü öldürdü, kasten öldürdüken onun cezası şu hayvanın okşunu, öyle hayvanlarının ki mesela çarpaylardan ibaret muşu kurgak hayvanlarının okşunu zebih kılış onun cezası şu. O öyle hayvanları çarpayla ya ki töge, kala ya koydan ibaret bunun mukabilede bunu zebih kılış lazım değil. Kaçan şunun ki mölçerleydi onu. İşki közlük, işki naiti adileden mölçerleydi. Bunun kıymeti manç bile etrafıda. Onun için siz ya kök öldürün, zebi kılın, ya kala ya koy zebi kılın da işki közlük naiti adil, işki adamcı bunu tahmin kılıp kıymetini piçpegen deyin ki. O onun kızı haremden fakirlerine bu hediye kılış lazım o. Ya ki onun o'qishining qiymatida taom sotib olib, u taomlarni haramninki faqir miskin yo'qsullarga hadya qilish lozim. Har miskin uchunchu yarim sa. Yoki uningim erishamasa, oshning bedelida har yarim soatinchu osh taomdan bo'lgan har yarim soatning bedelida bir kun ro'za tutish kerak deydi. Allah subhanahu va taolo onunla moşu cezanı bekitti. Ne için? Gayinki uşkaşkay bu kişi bir icabil cezail mezkuri. Yüzünki yukarıda tilgelengan bekitilgen cezanın mucibunca yüzün kıgan kılmışının akıbeti neticesiga uşkaşkay üçün. Endi mush ahvol kirib qolgan. Mush haramning o'g'sini mayli ihrom holatda bo'lsin, mayli haramninki ichida ekan, ihromdan bo'shinibdi, haramni ichida ekan. Mush vaqtning o'zida mush ahvolga kirib qolganlar bu tahrimdan burun Alloh uningdan bo'pti qilyapti. Kimiki buning qarshi maydonda yana qaytlab mushni qilar ekan, ya'ni qayta haraj ya ömürge ihram bo'lgan holatda ya haramni ichida turib mushunda qurg'oq hayvonlarni ovlashga beriladi ekan, ovlash qaytadi ekan, qasddan mush haram qilib bo'lgandan keyin yana bundan pisand qilmasdan yana mushu o ovlashga mushunga qaytadi ekan, chuqum u kishi olsa Allohning intiqomiga duch kelgich bu odam. Allah subhanahu va taolo en üstü galip, en güçlük, özünün hem padişahlığı da meni'un pi sultani. Nime? Özünki padişahlıkçı hem korgallanıcı. Demek hiç kandak bir güç Allah'ın hükmününki, Allah'ın emir fermanının halapıda hiç kandak bir güç bir iş yapıramaydı o demekti de. Ve o Allah subhanahu teala'nın izzetinin katarındır. Çünkü Allah subhanahu teala karşılaşka Adem'den halisa intikam aladı. O vakitte onundan hiç kandak bir toskçı
u alloh subhana taolo agar intiqom olishni iroda qilsa to'sib uni arvolamaydi to'solmaydi deydi. Xo'sh, dersimiz keyingi soat bo'ladi. Mushundan kifoyamiz. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin.